И Янин Кохатия, номер 26, команда Финляндии. Penalty for Team Latvia, number 20, Andrei Smirnov, 2 minutes for Russia. Penalty for Team Finland. Pagājušā sezona Dinamo juniors un metiens var priekšā un var! Atkārtots metiens, es domāju, ka tas bija Bruno Zabis, kas pielika punktu. Skatāmies, kā tas notika. Kristians Pelšs izkārtoja situāciju var priekšā un labi nospēl Diļevka. Jā, Diļevka divi no gaisa centās Zabis, Diļevka, labāk trāpīja Diļevka. Не, Забис. Там с нулевого угла поразить ворота наш соперник 2-1. Мы уже уступаем. Вновь неразбериха на собственном пятачке. Вновь не сумел. Повтор. Смотрим повтор. Бросок. Отбил шайбу перед собой наш голкипер. И